mayam isay sinungay taro ay di mana hay no se ubaga tap hega sanin ne hay to tin buyut li ne imai pema thok na hau dau man kre ta ko yambu basanta la engo is thabalai manam sidio thong na nung sire ta tauri sidia hey ta thabalai no ngan mana han kraboy lai nam dia mata phatan ban la ngau traboy re ta hay no ma pan si zo thok phajana sare ta tauri sidia basanta la eko kurak sina ahin supalayo ning sida yari tena laira mali ni he itakura nongan baga se khang traboy re nang de ahin supat layo ning sida yari tena laire ni yambo hayeng sari uthani dana adu de laisa bi pakang group lang dana lambi sorok ta satpado madu yawogi mahutane aidi yamungi nakta phamduna makuigi isai taurido madu yengmane hena pamje yambo ado yambungi sahi kaya surak terapa kampur tu ilakan uko mu isai yang balak pakai ke loy na kai da sien kini ba yambungi kampur manam tu da haying di lai kai ko mai oi ra oi tu ren gi ngan na si yambungi kampur sudoke yambo ai bu sab solamu yambo ai bu sab solamu mapo kudingi juk kudingi ai bunung olo hai tu na sap tauramo yamo ai bu sap tauramo yamung na saramba kere kitingo ni yamung na pamamba morane ai ne mapam sida nung olo hai tu na sap taubiramo yamo ai bu sap taubiramo haujik ta sura matade lang minaramba sang minaramba he uri upan he sinsang ngam na makaray da mahangkare ay ginung sibana ibu miray na bamatam sida nakoy so aibu lam na intong ning abaro aibu lam na intong ado po yambong aroy po ini yambong na kari kumamatang hayrong yambong na nupiyoy biyay ko'y di nasom sin bapagsay ay ba to ngasi di yambong ginapam na ginasom siya kudoloy na law jage ko yambong ay luhong dore yambong ay iwahay si taraga yambong di soy di na pialam ganin ay nakway di yaning daba yambung na di kwai di pamja ba impan di tikardar du da iluhong dore yambung pila ba natro yambung ginung bung kalaba tamoy do lasing mapon gum teta bangam na ba ay saitan ge yambung ay nauboy bukaw kalagay saitan ge magkabang na taram na piyo Mr. Huidrom Nauboy adong ginamag tayo sa ikodon taman zagi